Kull jum fid-Dipartiment tal-Patoloġija tal-Isptar Mater Dei jaslu qrib l-10,000 kampjun tad-dem biex isiru testijiet fuqhom. Sa ftit ta' xhur ilu dawn kienu jittieħdu fil-laboratorji speċjalizzati mill-ħaddiema f'dan id-dipartiment. Iżda riċentament iddaħlet sistema b'tubu u magni msejħa Pneumatic Tube System and Sample Sorter li b'teknoloġija avvanzata u innovattiva qed wassal il-kampjuni b'mod awtomatiku fil-laboratorji. Kruta One News żar dan id-dipartiment li opera fuq bażi ta' 24 sija kuljum fejn segwa l-effiċjenza li biha taħdem din is-sistema. Fil-fatt, b'mit stazzjon madwar is-swali tal-isptar kollu, il-kampjuni jintbagħtu fil-laboratorji mingħajr ma qatt imiss magħhom il-bniedem. Il-kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija Chris Barbara spjegalna kif din it-teknoloġija qed tajn direttament lill-pazjenti, mhux biss li jkunu fis-swali imma anki dawk li jitlu l-emerġenza u jkollhom bżonn riżultati malajr. Meta jaslu il-kampjuni hawnhekk, aħna rridu inqasmuhom f'laboratorji differenti u ntellawhom fil-laboratorji għax għandna 3 solari ta' laboratorji. B'dawn is-sistema tal-tubi li jiġu mis-swali u mill-emerġenza, kombinazzjoni ma' din il-magni li ġibna li huma sorters, qed jaqraw l-isem tal-pazjent, qed jaqraw x'testijiet hemm u jibgħatuhom awtomatikament 50 sekondi ġol laboratorju biex jiġu analizzati. L-inġinier Anthony Mifsud spjegalna bl-aktar mod interattiv kif qed taħdem din is-sistema. Kull ward ikollu station tal-Pneumatic Tube System fej jistgħu jitfgħu is-samples ġo carrier bħal dan, jitfgħuhom dal-mod, ġifieri samples tad-dem jitfgħu jingħalaq il-carrier, jitfgħu ġo l-station mingħajr ma l-ebda intervent automatically jitlaq u jasal fil-lab. Malli jasal fil-lab hawnhekk fis-sistema tinfetaħ il-carrier, jaqgħu is-samples hawnhekk, is-sistema tiċċekkja illi ma ntesa xejn jew ġew, tiċċekkja wkoll illi ma kienx hemm leakage, ma nfetaħx xi dmija jew hekk. Jekk kollox sew, jintefa' ġo sorter, is-sorter tieħu ritratta kull sample, tirreġistrah u titfgħu fil-bin partikolari fejn imur il-lab speċifiku. Din is-sistema qed tkun ta' benefiċċju mhux biss tal-pazjenti li jieħdu riżultati aktar malajr, imma anki għal professjonisti li jkunu jridu jaċċessaw u janalizzaw ir-riżultati tat-testijiet tad-demm. Nanalizzaw 20 miljun test fis-sena ġo dawn il-laboratorji, allura bekk immedjatament qed jasal il-kampjun għall-analiżi u t-tabib fis-swali fl-emerġenza qed jara riżultati mingħajr dewmien. Peress li dan il-proċess ma jinvolvi l-ebda intervent tal-bniedem inaqqas il-lok għall-iżbalji, fl-istess waqt li jagħti aċċess mill-ewwel lill-professjonisti għal kull dettall. Din is-sistema minn ħdejn is-sodda tal-isptar dritt għall-laboratorji hija l-ewwel waħda ta' tip tagħha fl-Ewropa. Il-kombinazzjoni ta' dawn it-tubi u s-sorter li għandna hawnhekk hija l-ewwel darba li saret fl-Ewropa, ġifieri din hija showcase li qed juru l-kumpanija madwar id-dinja kollha.